Keyin bizga Boljakaga mujo bo'lib kelgan o'zakirliklar qiyin ko'ramiz. Kelingizlar. Jengilar avazingiga bir gol chop qo'yingizlarchi. Ejelarda nechasini olamiz? Sayragulizga bir gol chopingizlarchi. Tak, bu yoqqa kelasizlar. Sayragulizga siz berib qo'yasiz. Berib qo'yasiz, ha? Jengi siz narsa qo'yasiz. Nima qilasiz? Qo'l ko'rish qilamiz. Siylamayı yo'q. Shundan kuchli bo'lish uchun kuch atasini tanlaydi. Agar kim janggan bo'lsa, yubileychilarning nomidan sizlar uchun yaxshi navbatingiz bor. Kelingizlar, qarmashdi. 68'ler bastılarmı? Sayracaga bir quvvatda bolcu olib turamiz. Jengeler jezeler barsızlar mı? Sizler avaz degeni barmak dedi, qo'lda turasizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitti. Yine. Barman. Jenge, qo'lni tuzmaydi yo'q. Jenge qo'lni tuzmaydi yo'q, yerdan. Qo'lni tuzmaydi yo'q. Sayrajaga, sayraja. Qo'lni tuzmaydi yo'q. Qattiq kuchlanamiz, Sayrajaga bir qo'l chamonlar chopmisangizlar. Jengelar, ovoziga men qo'l chopingizlar. Paxta tergen gollar menen görüşüp atpaydı mana ekan. Ökamızda bir diye ekenizler. Basınızlar emi. Çekin, oldu çıkanak düzmeyeceğim. Çıkanak kustu olursa düzmeyeceğim. Sayraca, küçük bir basınca. Sayraca eğer cengem olsanız Yerman akamı cengi de bilemezsiniz. Ben selmine ketem. Şeker. İyi olsa. Kuatla duraylıca. Sizler Sayrada bakırdığınızlar, cengeler sizler, avazda bakırdığınızlar, Cenge, yakındaşayıp kaldınız. Bulun kuşuna bir de takın yani. Bol, haydi. Bol bakşay. Nice orada? Yemi sol boldurdu. O bolu ötemizden bir diye kesler. Yemi sol boldurdu. Yamaz gidek işte boldurdu. Ay çocuksun. İşkek aldırılmak var. İşkek falan. Yemi sol boldurdu. Cenge sol boldu. Buna mı varmayız abi? Sayracağım gelinlerinde tartına utandayım. Tartınlanınca şak çak bas çektim. Sayraca 40 yıldan keyin qaynajalik qatnay olarkan jangga bir ko'rsatib qo'yingchi. 1, 2, 3 ketdi. Ey azamat. Ağzına bir qatı qo'ysa maylicha. Azamat. Sayraca ketmay turamiz. Tak. Jeng ishlaysa berib kelamiz yana. Azamat aka siz yoqqa keling. Sayraca o'tirmay turamiz. Jengam joyda turib turing. Sayraca. O Sayraca. Mo'ljaqa jengam joyda kelib turing. Ularni qarmaysiz. Erejesi menen. Şıkanakları götürmeyi yok. Buna dip tartılı dalibine basmayı yok. Taza, cigitçe bir kol güreştiriyoruz. 1, 2, 3 ketdi. İyi. Ketdi.
Bir sol kollarda. Alma aşağıdan sol kollarda. Barmaşağımız. Dayarsızlar mı? 1, 2, 3 kette. Bir bası cezden canlı jubileylerinde suyla koyduk şeyler. Başan türlü berip koydu. Cengen bir jubileyçileri sıylamaya koydu. Albatta tamaşa. Az bolsa dağı köptey görüyoruz. Ece klasaş jigitlerin atынан бұл sizge olsun. Cengen бұл sizge olsun. Az bolsa dağı cezde Bunun uygu varı çay içip жүрөз. Bu sizlerge. Şomar apan, orunlarını alıp alınızlar. Mınдай kılabız. Jigitler kızlardan bir makal aytат. Jezeler jenilerge bir makal aytат. Tapkan tapalak. Tapkan tapalak doğrusu. Kızlar 68. kızlar tanışınızlar gerek. Tapkan tapalakta doğrusu. Kim kanıp katırır? Qanday kesecek? To'rnashov xodimni. To'rnashov? Ladon. Turulov. Bilmayman. Norvejiyaga siz yordam berasiz. Turulov? Anaka. Turu jo'qdi Norvejiyaga aytdi. Tak, yer siz qirg'izcha maqol aytasiz. 68 bolar to'g'richa qo'tiradi. Jigitga 70 razı qiladi. Jigitga 70 razı qiladi. Qanday kim qo'tiradi? Семьдесят профессия мало будет мужиков. Жақындаштырды жігер, жақындаштырды. Расыл ағай, жардам болыңыз сен. Жигитке 70 разы қылады дейді. У мужика 70 профессия мало. Muannisi oyunca turgu deydi. Turgu жеке? Söz qo'tirgan turgu bo'ladi ekan. Так. Yerden hazır Bolot ağay maqal aytadi, jengeleri qo'tiradi. Aydeganning 3 eski ışkırığını taşlanadi. Anaka. Aydeganning 3 eski ışkırığını taşlanadi deydi. Uşunun o'rnichasi. Alimash. Rayhan jenge. Eğer to'g'ri emas javob bersangizlar, topmay qolgan bo'lsangizlar, birovingizlar ayıpqa chiqib o'ylab berasizlar. Aytsanchi. Kiri qaza. Topdi. Öyle ütebe kiri qaza. Kamu zarar. Kim jardam beradi? Aydaganning 3 eski ışkırığını taşlanadi deydi. Kim ama Men точно qo'tira olmasam da yaqinlashtirib aytib beraymi? Pastish trikaza kamne zarvozda svistka. Zarvozda svistka deydi. Narbejiga o'xshashdi-ku. Yaqinda deydi. Dağı jamsdaga majardamni qo'shib chaladiganlar bormi? Ezelerden. Kanca sivistиш trikazda. Жақындаштырды. Так, жеңелер. Qo'shib chalaysizlarmi? Yo'q. Siz o'qitgan 68-yilgi baldarınızdağı, kızlarınızdağı shundoq yaxshi o'tgan ekansiz, qo'tirib tavadi. Bizni jenglarning qo'ldan ishlasa kelmaydi. Kızlı
үйde kıl жатпайды. Kızlı үйde kıl жатпайды. Қана жезділер, қотырауыз. Kızlı үйde kıl жатпайды. Абыға, қотырауыз bu? Kızlı үйde kıl жатпайды. Kızlı үйde kıl жатпайды. Қотырауыздар bu? Жезділерге жардам кім қылады? Әміржан тапты бер болса. Айтын. Девочка есть, волосы лежит. Не лежит. Ана. Ана, алдына ежері жардам қылады. Тұран болға толықтай занака. У девочек дома пыль или не лежит. Волос не лежит. Или мне находится. Эжеке, тур жоғын айтып қойыңызшы. В доме девочек не находишь мусора. Там идеальная чистота. Анаке. Шоңыр рахмат. Шындығында 68-ден балдарына жеңелер там бердіңіздер бе? Бек керен айып болыпсыздар да біздің әкелерді. Жезділер, біз не жердегі там бердіңер бе? Қиындығына, бая башында айсынап тоғат болғанда ол мұрныңар түйріп қойдыңар бе? Шындығына қиын бекен? Молодец. Жамшит ака. Бая, жезділерге жәрдем беріп қотырдыңыз, мұнды сізге болсын ака. Мынау жерден баштап аракеттігіні бірінші баштап берді Айнұржа. Бұл бізден сізге. Енді жеңелер мұндай қылауыз. Жезделер, жеңелер шығыңыздар. Жеңілгенден кейін айыпты тарта біліші керек. Жезделер біліңіздер, жеңелер біліңіздер шығыңыздар. Жақшы қаулауыңызды айтып, жүректен бір шыңгел. Жолаушыларға бүгінгі кеченің жолаушылары баарыңыздардын бүгүнкү 40 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошондой эле ушул өзүңүздөрдүн теңиздерди таап жашап аткан жубайларыңыздардын, күйөөлөрүңүздөр менен бактылуу болуңуздар, өзүңүздөр тапкан уул кыздардын жакшылыктарын көрүңүздөр, дайым эле ушундай жап-жаш болуп эле жүрө бериңиздер. Мындан кийин дагы 50 жылдыкта ушул боюнча толугуңуздар менен чогулуп отурушуңуздарды каалайбыз. Баарыңыздарга чын ден соолук болсун. Assalamualaikum. Урматтуу 68 жылкы классташтар, кыздар, балдар келсиңер ушул кут болсун бүгүнкү майрам 40 жылдыгыңар. Кече эле 25 жылдык өткөздүңүздөр эле баардыгыбыз барганбыз, мына тез эле өтүп кеттир эми. Андан кийин дагы ушу 50 жылдыкты өткөзөлү, баарыбыз чогулойлу. Ушу дайыма ушундай ынтымак болуп, ушундай бири-бириңер менен кабарлашып жүргүлө, угуп көрүп турабыз, жакшы ынтымаксыңар, кыздар сүйлөшүп турушат, ошондой болуш керек. Рахмат ушул уюштурган жигиттерге айрыкча ушундай кылып бизди дагы сыйлап ушинтип, бул жакшы нерсе, эме болгон болсо болбой кала берет эле. Чоң рахмат, ушу көңүлдө өссүн майрамыңарчы. 50 жылдыкта дагы ушундай жакырап жайнап чогуңуз менен келели. Рахмат. Бизди чакырбай койгонго Эми жеңелер менен жездилер дуэт аткарып беребиз деп атчы.
Çok rahmat. Молодец, молодец. Так, мындай кылайлычы. Жеңелер менен жезелер эм ачылды. Жеңелер, жезелер менен бир жүк чыгыңыздарчы, бир жүк. Тандалып туруп, бир жүк. 68 жылкы агалардан эжелерден бир жүк чыгыңыздарчы. Алар акалар. Маматқаллы ағай Болат ағайдың атасы. Сіздерді оқытқан біле? Болат ағайды азыр. Маматқаллы ағайды көргенде көрөбүз дагы. Айтқанын кылабыз. Ким чыксын Болат ага? Мен жақса тікселечі. Қамбаралы шық. Қамбаралы. Келin Қамбаралы ага. Қамбаралы ага, өзіңіз шықпай ежелерден біреуін естетсін. Так, мындай кылабыз эми. Ортоrak келебиз, ортоrak. Жок, эшикчи буртпайм, башка кылбайм. Сиз дагы шаңдуу жүргөн жигиттердин бирисиз. Биринчи күнөөкөрлөр сизсиздер. Биринчи баштайбыз. Биздин туугандардын бийи менен Анжанская полька. Ким жакшы бийлегенге? Так, 68-дер. Классташ кыздарыңыздарды, балдарыңыздарды өзүңүздөр баштап болсуңуздар. Жеңелер, жезелер, сиздер катуу кол чаап, Болот агай менен вактыбын жегенде отурсабыз. Салынып кеттик. Ушул жерде ким жакшы билет экен? Биринчи сиздер билесиздер, аркаңыздан бар. Абрагам, siz kalısınız. Çok rahmat. 68'de kek beşikte tutturuz. Tak, jezdeler menен жеңелер kettik. Katı bileğine turist. İyi bakın. Şanım gittin daram, günde sanım baram. Senin kamarın çok boy, salam enge salam. Nilsin şakırsın, sayısın baram. Senin siyah gülmarım. Hey şanım gittin daram, günde sanım baram. Senin kamarın çok boy, salam enge salam. Salınbek, gördün mü? Bizin jezdeler menен жеңелер эми ачылды, эми кайрадан жеңелер менен жезделер баштайт. Биздин өзбек туугандардын бийинен бирде. Ооба. Çok rahmat. Oşularga da uturlay kayradan da özbek biyin kандай bilgen kameraga bir gösterdiңчи. Kettik,
Tadaka. Şunda aytыңчы, kim жеңди? 68'ler mi, жеңе жезделер mi? Kim жеңди? Қалыс айтың. Ben ne desem bileyim. Çevreler birine biri öttü, ona her şeyler жақсы düştüm. Qambar akamda qarapsam, Paxtada adayla bir ötedi. Şöyle oydan ekan, aşk olsun. Qarып apsız Qambar aka. 60'qa çıksanız dağıcı, jigit boyunca kez, молодец. O da mınау çevrelerde mınау Bolot'ta aşkama qarsam, жолда осы жашта жигиттерде bir ötedi. Vaqtıyla жеңебиz. Ekovi tengili dep koysam bolmagılar deyim. Qambar aşkıga aynalayım, Qambar akamen mına ejebizge. Utuq sizlerge, he? Qambar aka, hazır mınday. Sizdi biz ketirmeyimiz. Sizge daha bir tavşırma var. Bu aka sizge. Bu sizge. Anlaşın sizge. Ece bu sizge. Utuğunuzlar kut bolsun, jezeler orundan orunlarınızlar. Балалық кезде bir istep koyuylum. 25 yıllıkta bu nerse bolbay kaldı ne? 40 yıllıkta bir istep koyuyluptur. Qambar aka mektepte okup жүргөндө Qaysilecem menen intermediat kılgan eken. Oşonu bugün kayradan okuculuk kezdestep baарын esке salıp bir уже intermediat kılıp bereyinde oturat. Bir kol çoğaytçı. Bu dağı Kana, ağzı kana ağzı. Kim ağzı? Erman ağzı gelir. Kim gelir deyiz? Akkaya bassak güzeyimde oğlan dep kaçkıt kaldı, alıp ki. Bunu da peretken sakalın, dur da. Bu çındığından bolmaydı, o çaşma aldığından demegam, neyim oğlum, unutulanmasam var, ol, Erman, sana mınday aytam, optur, akka. Birok, mına başındağını, sayran normalini bilbesenger olsa yok. Sayra, çık, akka. Gelin, sayraca. Bugün bayram, bugün toy. Kantip, oynabay kantip, zilbabaya getiririz, gelinizler. Nemede kadın, nemeden çektiresin mi? Agar zilbeye kalsam kapı koysunlar, eki ol bu seyan aytam, anan keyin, olasa çömen. Men kaçan sen boğulaysın, boğulaşma? Unutup kız, sen demege estet koygun, demeyi unutup kaldın diyordu. Bu menden çıkan emas, ben şöyle bunun oromoğlu'na öyle oromoğlu'm berdi arkaman iyilegeni şöyle. Oşon oromoğlu'm beriledi otamda. Baya bir qarap tur oromoğlu'm qaradım, ol oromoğlu tolturuş kaldır, tüyünce kıyındır arka. Bundan жақсы aldın, sağızganın uyasında gülül op gel bak. Nan da, oşo ödek ketersin büyük. Жоқ, nan qarasan, toşun okşaş bu, sağızganın bile uyası gel. Men barattam Bombege, kalbarjamat mendege, albasagan peylem aqoqşoğun gedege, albasagan peylem aqoqşoğun gedege. Önümde barattam, basbasa kıyıvasam, alnımdan çıkkanda, atla tutam bilmesem. Adası bu yana. Bu çındığında sana gelip şunca çoğulup oturganda çındı sayranı görüp kızıp kettiğinde bayağı esime düştü. Oşunda aytıp koydum öyle. Erman'da bir bela oğuzma da. İlgeri nemeden kalgan söz var mı? Kerga oğuzma körge görsetme bende de kalasın. Oşol oldu. Şoň rahmat, önörüňiz örkündesin aka. Oşol nemede? Körgözdar bolup жүрümün seni. Eger hazır jolugsan geçirip sen karar verin gayrana. Ondur okşaşma. Okşaşın da de, bana emas, okşaşın da de. Biz öküz
yılamay Acıraştık ikimizden kayradan Tüyüp ayağına Ara jolga jigitти taştab koyulasın Adaştın başka önümüzde dardı Oldu rahmat Şam rahmat. Президент. Assalamu alaikum. Klastaş balдар, kızlar. Nasılerdin 40 yıllık юбилей майрамlarını barını kutluktayım. Barın koşkanın menen koşarıp, koşagarıp, oğuldun urmatın, kızdın hizmatın görüp, ardayım jolukkandı klastaşım deyip жүгүрүп бар жолга турган. Allah şarkınga jetkirsin, bardыңар тынч болгула, бар болгула, бай болгула. Ушундай күндү ушул бойдон көйбөйлүктү азайбай 50 жылдыкта дагы ушинтип отурганды Алла насип кылган болсун. Амин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Чоң рахмат. Анда эмесе мына ак ниет тойханасынын жакшынакай тамактары даяр болуп калыптыр. Жалпыңыздар орындуктардан орун алсаңыздар, сиздер үчүн сый тамак кайрылган. Сыртта жүргөн жездер, эжелер, жеңелер, киргиздер. Canım
Canım
akıdılan bağ. Boyu kichinalarga ham vaqtli ekan, biz qayerda o'toldi da turib. Şehir aldı. Bir qatarlar. Taliban'da özün uzun bunun elestetlik oldu. Arkandılar. Ortasına kaçırsanız. Sen ne getirdin? Asıkat canar tuvat. Siz nereye geldiniz? Çok kötü. Anasının altına geldi. Bırak malades kes. İlgeri abagayam şunda koyalmay ölüp ketdi beçara. Korkmuş olganda bu şehir ha. Siz durib aytadi. Abdumanaga qaytib ketele. Ben ispartiklar, oğul özü şerengli. Asıkat en arkada. Siz üzülüp olup kaldınız. Yok ağzı aldık attım. Siz üzülüp olup kaldınız. Akıya başlasın. Gerisi balımı bil, asıl kan. Ne? Öldü o. Görmedi. Sorun. Bir şey lakı yaktım koymaydı mı? Onca baldan. En uzun seni kesin. Şu ne baldar özü? Oğanlar şu kabı. Altı var be. İlk klas biri altı diyorlar. Sigaret tübekinin tütünü görünmese gerek ha. Sizdeki göstermeyiz. Üfte koyam çeker. Kızlar bayağında beldi böyle kataymışsınlar. Görmegenler orta. Asılkan desin. Gitti. Mi canağım darılmışlar? Ye la ye çürek bu ne ki? Mi darılmışlar? Ye bak cevegende ne lan olsun. Biraz çürüdü. Bir kılda. Size ne oldu? Varımızda kolumuzda. Kolumuzda. Çürek. Bunda. Çürek. Abi camı çürek üstüne bakma. Biz o sayın çürek yapıyoruz sağlıklar. Yok Karagandağ'ı çürek üstündeydi. Bunda yıllar. O yerim sildik. O çıkılmaya çıktı anlattım. Hazır bizlik üstünde yapacak olup kaldı. Vallahi. Buyurun. Karındaş kayada yürüsün, o
Kışın ödüp barada Şoğum Rahman, Haylimanca gördünüz mü? Birinci pozunu da da sizde gözün algan yok. Akardiyomları da sizde gözün algan yok. Biroq siz de 100 so'mingizga qistar ko'ybodingiz. Şo'm Rahman. Faqat kendi bari tomosha bo'lsin. Oyaqni qaradi. Hozir bundaqlarcha. Ermanova. Nima emas? Jenga berishda kelasiz. Rasulog'ay, jenga berishda kelasiz. Azoka, sizlar jenga berishsin. Ovoz eshitib ket. Jenga berishsin. Rasulog'ay, jenga berishsin. Azoka, jenga berishsin. O'zbekcha valis bormi? Var, o'zbekcha valis var. Так, Bolot og'ay, jezzaderdiz. Qayerga o'zingiz keling? Haylimancha. Так, Jamshid aka. Bas nechaga, Sabir aka. Yo'q, men nechaga churqatmayman jugurtda. Basingizlar. Так, erkaklar munol jaqorim nor qarab turamiz. Erkaklar munol yerda nor qarab turamiz. Ortni qaramay yo'q. Jengeler men жүрүңүздөр бере коем. Азыр мындай кылабыз. Кадака айтмайы жок. Айтмайы жок. Акалар, кимдин аягы азыр жерден жанын дебесиндеми, чалым дегенде сразу бурбастар. Түшүндүңүздөрбү? Ана адашып кетсеңиздер Айтмайы жоқ. Айтмайы жоқ. Чалым. Кімдікі? Башқұртстан. Ерменеге қармайы жоқ. Чалым. Кімдікі? Он шықпайсыздар ба? Чалым. Қайырынан қатырып айтыңызшы. Чалым. Kimdiki? Kimdiki? Давай туда. Чалым. Опа. Уже üçüncü жок айтты. Чалым. Bir. Jamshid aka sizniki? Точно? Ош, ama Adashman. Qarangizlar, qaramayın joq. Точно sizniki? Jamshid aka burunda. Shu yerda qarab turasiz. O'ylanglar, da qayta. Bana birinci kim var? Ben içeride dursam men xotin. Jamshid aka ko'rdingizmi? Siz o'tirasiz endi. Rasulog'ay, молодец. Jashog'ingizlar qanchasi bo'ldi? Musiqani o'chibdi degine uqma. 30 yılda 3 jolu aytib turgandan qarab o'tasiz. Rasulog'ay, молодец. Sizlarga berib o'taysiz. Sizlar hozir jang ustida nima turasiz? Jang nima qiladi? Aha. Üçöngüzlar qaramay jo'q. Option qarabaysizlar. Чао. Hoppa. Чао. Oui, okey. Qaramaydi. Men qaramaydi, men qaram. Okey desem qarab olibsiz, siz. Çalım. Bir. Çalım. Akalar oynamıyorlar. Çalım. Ama 300'ünü aytamayıp koyun. Çalım. Siz onu da emesiniz, yine şaşma aytip koydu. Çalım, onu tanıyıp da. Mayna, молодец. Azma gazeteler de yapıyor dostlar. Cenk ötüm. Sapı Cenk'e siz ötünüzler. Kana Jamshid'deki oturulmadı? Oylu olumuzlar.
Ökönüzler ama altırgısı. Çalın. Uy. Çalın. Ye. Okşaş oytat koyuz nerede? Ama mola dese. Çalın. Oy mola des. Aka. Amaçı. Ama tam verdim ben. Bir aytganda mola des. Молодец, молодец. Bir bulut yaraldı. Sen götürmüşsünüz ara. Sadece sizler de çok kötü. Sizler sıkıntı yapıp duraslar yani. Bulutka. Küçük parti özünüzü göreşmeyeyim. Жақшы olun. Çalın. Oo. Молодец. Sizler yaşamınızda kaçasın oldu? 40 yıl olmasa meyvene tenkesler. Men 40'a çıktım. Çok rahmat. Yemeği çekenler bir dakika geliyoruz. Arkalar bir dakika durar. Basınızlar mecaba. Ağzımda kalağız. Mına oğlu soldu karmap durup. Mına oğlu soldu karmap durup. Tez. 3 yoludan aylana özde çok kap durup. Anan keyin çalcalığa жүгүрөбүз. Туп-туш bir-birinden başlayız. Hayliman жақса қазы başla бересиz. Üstün emес, mına astın karmap durup bundan. 3 aylanıp turandan keyin. Бирок tez, öte tez. Muzika verip olun da. Başladın mı? 5 aylanma yolayla, 5. Esetmeyin, mağa tuşuma gelesi. 1. Ketçe. 1. 2. Tez. 3. Beraka, kalimacay. 5 yolu. 5 yolu dedi, 5 yolu. Birinci ses kepti. Siz o rasolağa kadar ketmez, bol kep, yakta durad. Kendinize, siz başta verince. Kapırak muzgar. Kettik seni, men tuşma geyinde bir bulat. Tez etiriz. Şligimden bir oskan. Tez etiriz. 2. Tez etiriz. 3. Tez etiriz. 4. Bir ovalı. 5. Kettik evi. Oy, молодец. Ama sizin de şaşmayı yapmalı koydunuz. Mümkün olsa tez etmeyeceğiz ama. Ne diyeceğim? Kettik müzika. 1. Tez etmeyeceğiz. 2. 3. 4. Buraya kaldı buraya. 5 kettik ha. Ese. Gel. Strateji gerekirse cenginlik biraz. Tez etiriz. 1. 2. 3. 4. 5 ketti. Asmadan ana geldi o. Haylimanca. Tez başlayız. Ket müzika. 2. 3. Tez etiriz. 4. İyi hafızlar katura. 5 kettik. Oy yazamazsa. Siz ne bakmayacak ha müzik? Kim onay vardı da öyle sayın bize? Kim tüz vardı?
Beylep vardı anake, görünür, bari kaynacılık var, da gelinler, opşun sizlerge var, ben görsetmek. Kalimancı, bu utuk 68'de natından sizge olsun. Şoğma rahmat, cevapınızlar, orunlarına oransanızlar olur. Çoğun rahmat. Bunday kılaylı 68. yılkı yubileyleri, eceler, ağalar, mağazara çıkıp bersenizdер, ortalığa gelip berіңіздерші barыңızlar. Bunağı urmatlı yubilerler, bunağı бар жоқшы 40 жылдықты құттықтаған өзіңіздің қарындаштарыңыз келіпті, біз ішіне тізіліп орныңыздардан тұрып білесіздер. Олар бір подаркасы бар екен, тапшырып қойды деп сұранып жатышады. Қожекейлі келе қыздарыңыз, бұл бар жоғы танисыңар. Кәрім Ауаздың қыздары, бірі Қожекені ел немесі ойынша қармап тұрады, сода ойынша. Belki bir kızımız Fedrik'ті қармап тұрады. Ошолар кичине демеуші болып, қарындастарымыз şu 40 жылдық юбилейлерді құттықтағаны келишиптир. Не дейбиз эми, ушуларга рахмат айтабыз эжеке. Биз урматтап, бизди сыйлап şu келип ушуне акаларым, эжелерим деп ушуне подаркасы бар экен тапшырып койгонго уруксат берейин. Келиңиздер, юбилейлери, классташ кыздар, балдар келсеңиздер. Анда эмесе азыркы куттуктоо сөздүн кезеген өзүңүздүн эжебиз Ажы Айсалдын жеке келиңиз, келиңиздер. Neşerge gelin hele. Onlar Oston'dan Урматтуу биздин мына ойлобогон күтпөгөн 40 жылдык бул адамдын бир
кээ бир адамдардын өмүрү эң 40 жыл болбой калат. Сиздердин ушундай 40 жылдык тоюңуздар, юбилейиңиздер кулдук болсун. Аллахым алтын башыңыздарды аман кылсын. Ушундай жарыкчылыкта жаркырап жолугушканга жеткирсин. Кудай сиздерди азыр 40 жылдык болсо 50 жыл башта 1 класс отурайган жакынакай балдар элиңиздер да. Бүгүн ошо күндө эстеп балалык дүйнөгө кайтып кетипсиздер да. Аллахым ушу балалык дүйнөгө дайым кайтыңыздар. Алла сиздерге 50-60 жылдыкты насип кылсын. Алтын башыңыздар аман болсун. Баарыңыздардын жүзүңүздөрдөн жаркыраган маанай болуп, үй ичиңиздерде дайым барчылык, берекечилик, оомат болсун. Баарыңыздар эжелерим, ак саамай эжелерим, ак бурук чач агаларым дайым бар болуңуздар. Кудайым сиздердин барыңыздарга шүгүр. Аллахым барлык берсин. Бардыңыздардын саамайыңыздар ушундай жаркыраган күндөрдө бар болуңуздар. Үй ичиңиздерде дайым жакшылык болсун. Сиздерди көргөн сайын биз дагы жетелегеп урушуп мектепте алып жүргөн күндөр дайым эске түшөт. Кудайым жакшы күндөрдү атагысын. Бар болуңуздар. Үй ичиңиздерге тынчылык болсун. Сиздерге биз дайым таазим кылабыз. Аллахым сиздерди дагы жакшы күндөрдө жолуктурушсын. Барыңыздарга ушу бизди канчалык немеде ошол эжекебиз алтындай башыңыз аман болсун. Сиз канча немелерди окутуп бардыгын уядан учурдуңуз. Сиздин дагы ушул Кудайым жакшылыгыңыз дайым мындан арты дагы дайым жакшылыктардын үстүндө болуң. Кудайым ушу өмүрдө бул бир келген өмүрдө өкүнбөй өткөнгө Алла жеткирсин. Бардык бар болот, кээде жан жок болот. Ошон үчүн дайым бар болуңуздар. Алтындай жаныңыздар аман болсун. Сиздер менен жолугушканга, сиздерди бүгүнкү ушундай жакшы күндөргө жеткирген эжелерим, жезе менен жеңелерим эстен чыгып калыптыр. Сиздерге таазим бар болуңуздар. Сиздер бар, жерде турушат бардыгы. Сиздер үйдүн куту болуп дайым жүрө бериңиздер. Кудайым жакшы күндөрдү атагысын, жакшылык болсун. Чоң рахмат. Айткан каалоо тилектериңизге биз кошулабыз. Айсалкын эже, эң мыкты каалоо сизден болду да. Бул аз болсо да көптөй көрөс 68 жылкы акаларыңыздын, эжелериңиздин атынан бул сизге болсун. 40 жылдык мээнеттин немесин алып атам да. Бул мага чынында эстелик. Аллахым насип кылсын баарыбызга. Калпактар кийсин. Чоң рахмат.
Çok rahmat. Ağalar, başınızlarda kalpağınızlar, ecelerim, başınızlarda ağjoluğunuzlar, güzgü, özünüzü, yüzgü jetinizler. An demese, Aysat Naje, Akıl Ayıcı, Nurgül, Japınızlarga 68. yılda yubileylerinin atынан razısızlık bildirip aş bolup kaldık. Oşoga çeyin, Aysat Naje, şu kermuanımızlar menen yubileyleri, abice, göynemiz kulluk olsun. Bu da kalasa 60 yıllıkta, 80 yıllıkta, 100 yıllıkta kengen nasip olsun. Salın Bey, bir jakşımızı göreceğim. Uşul boyunca bunlar yubileyazları menen bir bileyle. Gel. Ne? Ormanları çeşmeyiz, toprakları çeşmeyiz. Bir bileyici can koyuyorlar. Niye var ya? Yaşligimden birge o'sgan do'stlarim sizlar bilan bilinmasgan ko'zlarim yaxshi yomon kunlarimda unutilmas hayotim har onimda bolalikdan birga o'sgan jonim Yengeler, sevgiler, size karşınız var. Yaşlıklarda oynab to'ymadim shu damlarni ko'nglim qo'msab qo'ymadi bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar 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 bolaligim birga o'sgan jonim jo'ralar jo'ralar Çözüldü dediler. Dağı yüble kılgımız gelip hadi. Anam o yerde koşunca bizde demirci olup suyunturup gelgen buna karmağım kızlarına Serpol Nurayşile barcak düşüngen kızlarına rasa жақсы tarbiyalar bergen eken rahmat kardeşler. Sizler de aşında yübileylerde ötközgülü, ballarınardın, kızlarınardın urmasıyın görgülü. Oşonda öyle cana başka atkandar içine 5000 toktap durgular dep olsun ha. Çayneler gibi. Rahmat dostlar. Hiç acıraşkımız gelmedi. Çet açtı ver koyup çet de otat de öyle.
Кимде сөз болсо, кимде жүрөгүндө биздин ушу жылуу сөз айтып коеюн досторума. Telefonda söyleşe albatık, köp kızlar beni bugün görüş albatık şeyde cüzdeşi oturağız. Söyleyeyim deyip, Kanzada şu men dağı bir söz aytıp koyayım deyip, mağa atayın, göz kısıp, kolun kötörüp, Kanzada bir жүрегүндөн şu uyuşturgan demelerge bir жылуу söz aytıp koyayım deyip, vatan ben neme aldı, söz verip koyayım deyip. Алтындай болгон классташтарым, кыздар, балдар, канча жылдан бери мына көптөн күткөн күндө келип жолугушуп отурабыз. Мен силерге кааларым үй бүлөңөрдө бакыт, биринчиден ден соолук каалайм. Бар болгула, бай болгула. Ар дайым эле ушундай дасторкондун үстүндө жаркырап чайнап жүрө бергиле. Эми биз көп кыздарыбыз келбей калды. Себептер менен. Эми Кудай кааласа дагы 50 жылдыкты тосконго насип кылсын, 60 жылдыкты ушундай топтолуп тосконго насип кылсын. Мына сиңдилерим, силерге дагы чоң рахмат. Атын атаса кото сүйүнөт деп келип ушинтип бизди куттуктап келгениңерге дагы чоң рахмат. Ар дайым ден соолукта болгула. Үй бүлөңөр менен тынч болуп, бактылуу каалайм. Ошол биздин классташ балдардын келинчектерине дагы чоң рахмат. Ушинтип бизди сыйлап, урматтап, ушундай ак дасторкон жайып сыйлаганыңарга, күйөөлөргө дагы чоң рахмат. Ар дайым ден соолукта болгула, классташтарым бар болгула, бай болгула, бактылуу каарылык тилеймин. Чоң рахмат эже. Айтылган каалоо тилектерге биз дагы кошулабыз. Бардык чыгып каалоо сөз сүйлөгөн эжелерим бардыгы бирден ырдады да.